nema naselja sa puno funkcija. Možda tek poneko naselje sa nepotpunim brojem funkcija, od onih 5, koje sam vam malo prije rekao. Kako to je bio mali grad, sad se proučava u koliko stanovnika ima ta prva razina središnjih naselja. Zatim imamo srednji grad, to je negdje oko 100.000 stanovnika, kao Pula recimo ovdje. Znači srednji grad mogu imati različite funkcije, a uglavnom su to one lokalna razvoja, pogodni su za razvoj industrije i nazivaju se armaturom prostora. Oni stabiliziraju taj prostor, stabiliziraju njegovu organizaciju, prometnu mrežu, tako da bi to bili, tako bi bila ta armatura, ključni gradovi nekog određenog prostora. Zatim imate veliki grad su regionalne metropole sa koncentracijom upravnih, društvenih, ekonomskih funkcija. Ovo je naravno San Francisco, ali i Zagreb spada u ovu kategoriju. To su gradovi od cirka 100 do 5 do milijuna stanovnika, to je Zagreb, a to je i San Francisco. Uz to mi staviš da njegova gravitacijska zona milijunska, ali sam grad San Francisco nema više od 300-400. To je mali grad, vrlo mali i ugodan grad za život, ali njegova gravitacijska zona je vrlo velika. Jer u tu gravitacijsku zonu ulazi i Berkeley, i Oakland, i San Jose, i Richmond, i pitaj Boga šta još, a da ne kažem da ulazi i University, Berkeley University, pa onda Stanford University, pa onda Livermore, mislim, nacionalni laboratorij koji je jedan od vodećih atomskih istražnih laboratorija u Sjedinjenim Državama. To je sve tu u toj zoni. I golema naravno luka, čije su dizalice zapravo inspirirale Lukasa, mislim, za ratove onih svjetova tamo. U jednom trenutku, mislim da u jednom filmu se nastupaju roboti nastupaju pa se umnožavaju na golem broj robota se stvara. Do tih došli na njih promatrajući ove dizalice u luci San Francisco, da stvarno pogledate te dizalice ovako iz daleka, točno je to, onda je on to pretvorio na neki način u tu to inspirirao što. Znači, ove kućice su dosta lijepe i to je jedna lijepa livada, tu još na vrh ima nešto šume. San Francisco nije tipičan grad na priču. Nije tipičan američki grad, to je grad u kojem bi se moglo živjeti za razliku od nekih gradova koji nas ne živjeti slučajno. Ovo je grad koji ima nešto. Jedan dan trmu je baš isti kao naš Bana Jelačića, vrlo sličan. I usudio bi se reći, na tom trgu i oko toga trga dešava se nešto što se dešava kao i kod nas. Konačno San Francisco je na moru. Ima klimu vrlo ugodnu. I sad, vi nemate ono što imate kod nas. Pročudan je taj život, ne? Vi imate... Taj trg živi dok živi CBD, ne? Central Business District. I živi zbog turista. Oko njega je kao hotela. Najveća rodna kuća, Vijeća, 3 trgovačke ulice su tu. Ali vi tu nemate ono što imate u Bogoriću ili Tkačiću.
Ne sjećam se da ima igdje onaj špikaciju 12. To o čemu govorim vam je tamo gdje ona piramida i onaj niži malo nemoder, onaj ključ. I ovaj crni veliki desno. To je najužniji centar. A opet, to nemate ni ako krenete preko puta, jer on je na poluotoku, ovako, na poluotoku, sad mi smo tu, idemo preko na onaj njihov, kako bi rekao, neki pandan Zagrebu nema, ali uglavnom ima nešto bio 19, tamo ima luku, onda staru, dio te stare luke, oni su pretvorili u turističku atrakciju. Znaš tamo dići, da tamo idu svi turisti, možeš misliti kako to izgleda. Ne? Milijarda turista. To je isto kada je došao Dubrovnik na Stradun za vrijeme špice. Vidiš? Ali ima klopa je glavna tamo, klopu bijele kako i imaš tamo akvariju, to možno. Imaš svašta da vidjeti, moraš tamo koliko trošiti za suvenire i tako dalje. Ali ono što imaju evropski gradovi, ono što ima Zagreb, to oni nemaju. To oni nemaju. Ne znam, sam vam pričao, bio sam u Baltimoru, tamo sam morao biti godinu dana i tek sam bio došao na jedan kongres. Bio 9. mjesec. I dobro, u Hiltonu, Downtownu, lijepo vrijeme, ovako već sam ja došao u Ameriku, bogato sam ja slušao tamo i slušat ću njih tamo što pričaju, malo tamo. Ovo što pričam ja vama, prilici o tome, možda vidim ja da vidim kako to izgleda taj centar grada. Sad ja krenem negdje ono poslije ručka, naravno mora se ugledati. Poslije ručka jedan sat i sad možda nići ovako čekati. To sve po pravim putom, ne vem se to nikad. Ovako, tražim na taj centar. Nigdje to centar. Sad kako ja idem ovako, da ti negdje prolaziš kroz neke ulice koje su reprezentativne sa finim dušanima, onako, a neki su kroz biva vetar. Spaljene kuće, onako. Samo čim uđeš u to, šiše van. I šta zapravo oni imaju od svog centra? Nešto što sliči po veličini na Mercatone. Ako ste bili u Mercatone. I to je ovako spušteno u centar u luku. I to je bilo začetak jednog projekta uređivanja te luke u javni prostor. A to ti je isto bilo, da si u sve luka proče spustio tako nešto. I nikakvom tipoga svetoga, kad je taj centar, nema ničega. Dakle šta? Ili auto pa moraš otići u nekakav shopping centar kao što mi imamo sad shopping centre, ili u nekakav kafić odeš, kao što vidiš u filmu na to odgovara, oni kafići pa sedeš u kafić, tamo reš hamburger, piješ Coca-Cola i nešto tako. I to ti je sve. Profesor, znači centar je bio shopping centar, jer? Imaš centar, shopping centar izvan grada, a u gradu toga nema. Dobro. U gradu toga nema. Ti nemaš ovo što imamo mi. Ilicu, Bogovićevu, Tkaracićevu. To ne postoji. Pa nama isto sad centar postaje shopping centar. To je točno. To je točno. A mi imamo barem ovo, pa ne moraš tamo ići. Ali oni tamo moraju ići. Jer nema, ja vam ne mogu reći, ono što mi gledamo na televiziji, kad imate bogatstvo, prikaz bogatstva i tako dalje, toga ne znam da toga ima. Ima u nekim rijetkim, bio sam u nekakvim naseljima,
naselju gdje mislim, Clint Eastwood je bio gradonačelnik, tamo žive još nekakvi kako snime neki film, nemam pojma koji, više ne znam ni kako se zove, tu južno ovoga, gdje kuća živi, gdje su kuće po $2 milijuna, 4-5. Svaka kuća ima, mislim, u središtu su dućani, a sve je prizemno. Sve je prizemno. Prizemnika nema više. Prizemnika, to je rezidencijalna Amerika. Ti imaš unutra dućane, cipela ko tu za 3.000 kuna. Nema tamo da ideš kupiti cipela sitno. Tako ih imaš, da. To su ti za ono kad vidiš ona vjenčanja, pa ne znam, bogatstvo i reprezentaciju. Ali Amerika je ono što gledaš na filmu, ona geta, ona prizemna Amerika, ona ne znam, ove filmove kad gledaš. To je Bronx, to su više manje geta. Ja sam se zaprepastio kad sam prošao kroz jedan dio naselja koji je, hajde, middle class ili low middle class. Ono, pola bijelci, pola crnci, recimo, onako. Crnci emancipirani, bijelci malo onako. Svaka kuća vapi za rekonstrukcijom, a to sve drveno. Nema oni zidane kuće. Ovo tu što vide, ove kuće su sve drveno, ovo potpuno. Ovo su drvo. A ona tamo sve čelična konstrukcija se ispunja. Betona jedva imaš. I to kad dođe hariken, to sve ovdje se pravi. Ali ona nema one topline koju mi imamo ovdje kad šetaš tim ulicama, ta slastičarnica, po Bogu. Nema to. To samo u šopnim centrima, to nema ni Chicago. To jedino možda ima Boston malo, jer Boston je blizu Evrope. Recimo, odeš u Kanadu, odeš u Vancouver, već je druga priča. Čim promijeniš sredinu. A još ti San Francisco ti je super grad. Onda kad sve do duše završava u 7 sati, fizičani kad se zatvore, prazno. Homelessi spavaju, onim vežama i onim motorima od ove podzemne željeznice, jer uporna klima tu ih ima koju hoćeš, oni su neku regulaciju zanijeli pa su se iz tijega Amerike sjatili u San Francisco. I to trebaš paziti zapravo da se ne potrebeš na njega. Recimo Ilicu imaš od Ilice do Frankfurta, pa se recimo da tih ima jedan besplatno da spavaju u ulici. Pazi kako hodaš, a s druge strane baš po nekoj mrtvoj noći, šta bi ti? Da te dođe za moli za koji dolar. Policajci u kablovskim filmima. Dakle, to je veliki grad. Vrlo sličan Zagrebu, ali da vam prvo kažem, neka svoju ljepotu čuva za sebe. Ili San Francisco.